Emily kamolai constancy ba proses di saukme ha kasi balang ka aprotric weyong la lichngo ikinong sajai namar kajing jongki kabaki kendu ha umsiniar kabade kajaka sajai batong kabadon hamolai madapki hakani gaji kendu ikinong sajai na don kadru rangbah shnong kamolai madapki ba biar kamujai ki rangbah dong jong kadong pata bat umjan bat kiwe kajing baginong sajai ki mat kalong bak umsiniar kabajumi hakani kajaka sajai batong kaladu kensan bat menta kilakeno bakala bandai na kajing pom jongki pom kibadon marjan bat ko umsiniar layathu bah kasngi ublai bom ju kham dan bapom ka umsimiar ka he bat kami bah bat kumju ru ha ka podil blai kisaki ba ko umsimiar kami bah dang na dep saj arbacing yo ple do khat wei khat arbacing te ka sim cing ya kan mentak khat arbacing di dang yo khat arbacing ka khat wei stiang sibet kan ya kan yang lain dang sim cing mentak kami bro sting na mas parat men ya ya pre parat di kum noi li kren kum no ka kala he mo ai parat di laura ke tema tadi dang sim cing ya ka mar ngi dari khang ya dep sajang taw ni sajang buon Dalabun jangan nyap clear hanai kan menjawab clear usun kai dengan semua belakang yang cemut perkaci yang mana bersih jas yang bam ikan tadi terkata kini lebih kuat dari bam ini harap lem dari ini noi jingle juga dan kan mdu kau kan thot yang ni bat yang kiwi pat bakom kin thot ni dengan thot kan kerja ngalai yang ngathit ngarap dan kan yang kau tengah hathit no dan bawa kan dari cat benda dia yang besar ni lagi betul tu kalau ada makanan nanti umrah kalau dia kalau macam kadu kadu habis ni baru kami ada stiang si drong kalami ba nang dengan yang si baji saya akan aku kon si ublei ka he ka ublei ta ada bagi sabrom dan nong tayau am ko ka nong jinjang te kan na duk khat ar se jrong ko kala do kami hatu si pho ba je da met khat ba je ha tengi siu jinjar ame ka tangin kit chana ka ni ka jan sau yang san yang kit kri da per khari jinjar chana kit rak dan bisa dari pelajar kami tang hene pok wasnong zui mau kadi bro we pakai ni dari ke ikabang gila abang le adu mentah ni lomba da sumurom di Rangbah shnong nadu hene ki por ki ba mensua he mo sistem asne mensua ro gila mat ni gajing dan reda gajing ya simthia ko jungi nomor pengin kwa ba kini ki nong sajan bi ni ro bobun mati ki kamai dang de mo ni kwa ya kilo beneram nomor ba no pi tang su khang ka ke ban le satai sa si jum ki breu pula pun ni ki nong kit kam shnong la pun se Rangbah shnong gila pun se ya tang su bu ngan pat so kini nong saja ki on bar se oh mo lo ke ong ke ba bagi gila ban le lo ngin ham de pe ba ni biang lang tapi dia mesti perlu pelajar kita nilawan Rangbah shnong mo ki Rangbah dong nilawan lang ni nilawan ban penbek hentam ya kata ka pom haus santai ro zo ki si bat kene ka nang ne ro kene ka bagi jaka di ni nilawang ba sungha ba Lada kalong kum nei yang menta support ini pe nomor ba kadi ka porang por kyang kapur ke bangin pom kabde su ngin pom hingi pom musa bra ko tingin kham penduna no kapur bo kada kalong si kenta ngin pom no si ting kenta kunju ini la ya kenen ba si ru nang ngin la ban pe bagi ne biang lang bamde banduna siang kan biang mo kan tam siang de biang lang kene menta mo sungu ido nang ba di emli ro ne bala klo hi lumba ka jeng pentip jongi benwan ban peklem ya ke ka ba mai na ka jeng ila ban le dengan orang bah sungguh mahal berata ibaratnya bagi lawan ni dengan aku boleh kamtamnya efisien di nongkit kam juga senong juga juga itu ibarat kamtamnya bagi orang kan kuno ya ki mampir ini juga nama bagi nong song juga ki mat ini juga kuat di lawan habai dei bat kani kajing jong kajing du jong ko umsiniar ameli Rangbah shnong ki Rangbah dong bat kinong sajai ki lai kren ban penbai bha bat ki lai rai baro arliang bakinyo ki basat jai bat kumju ki baring kor hayeng nakawai ka pom ka badan hakani ka badai ki jong ka shnong bat kumju ru ki wei ki pom ki badan marjan kinyo punan kamlang
Habai dei bakari ke jingdon kam jong ke jaka sajjan bok tongkom hadian ke jingpen sngo jong kinong sajjan bok Rangbah shnong u amle ulak kular ban pentit ya ka wei ka pomom ka syntax bat un pengaru ya ka jaka bar ni pankhana. Ka jiwan jong am ta huli for mana ka daw on kren kinong tumi. Was ka ban snap kinong tumi jong no long tumi. Ki las no thu ya ka jingkan jong kalong tumi mene ka daw ka kham kong san along bak ni ko namar on la pom kham stem ko kala jano. Lebih mana? So kiwe kalong ba kilo setiap lawan tang setiap lawan sejak ni dep sajan kala jano. Nakadaw pala pom khapun ko ka mandang ni ba mi hak ai lu ya ginong shnong. Nang ne ka mo la ai lu shnong. Kami house collection mo do ba? House collection at mi ba mo di dong ne. Yang tak kenal kalau mo jige ba. Dong langsung thu mentang ko madu. Kabadon kam menta kalong da kaling jongi kalong banda kaling jonga hab man kit kawai ka pom. Wa? Kawai ka pom hab man kit kawai ka pom hab kit da kaling jonga. Kabanda ka baar pade kalong habu yung sentek. Min pom nang ni ko kham tam ha ka por man miet. Ha ka por man miet kamot layati boro ai kidon. Te ko da kam ti ro nam mana. Da kami le hakam ngata ka por mamado idan kam bantu uwei ukuria ban pom ya ka pom banda ka po sentek men mesti pada ka dawan mesti pajba yo sajan yo der jan da ka pa sentek kamut ka ban bakaling jong da kaling jong siya ka so ka no ga jige wan sajan jab sajan ka player no shnong kala abo kan biang ngadit no shdong Maai jibun nak kalian jumpa dua mata. Kapan nak kalian juga hak ngan hak serap tolong kawai ke pom kawai ke pom kata. Kata kau pom sudah aneh. Yang nak kalian bisa habu kawai brom kawai bukan mata ya tak kapan pom ni kat man pom ya ke ni. Mudo. Abang sentek. Dia ke sentek pada kalau ngin HP ke jaka biang sentek nang menyebiang ibit. Kabakat no ke sentek. Ceritaan arditarne transpalitar na sejaditar na arajan ta kasyong mata kalong manakaling jong Rangbah shnong tisuhul asu kamha na kabata jong kajinon kam kisya kadon kam Rangbah shnong nakaling jong kabadong jong patang kabadong jong bian kanus ketri mata kesekat kabakan no kasentek kam kasentek kabakan no nang bakan biang kan bit na kabata jong kisya baro kata ba in habeng yang mata ye kejinge kabentan mikmal kabeng kejinge de kemnon na nakaling jonga syuan matsngap syuan ajimut kata kam de nong mikmal abal yang sengo jinga ba hab ban pada nakaling ju hab ai pada kalong kemudian pada ke solution mata kinle kemno nakaling jonga kiet mata ye ka pom bak sentek na mata bang jinge jongke kata kami kau ini, kebetulan kami ar kita lalu kami mendaik lekrim, kemudian kamu rumah sena kau ini toilet akan dekat jaka, mau? Kau ini tidak kami sena toilet ini, tak kami ke toilet disuruh kat jaka kami juga baperu, kat jaka kami jong babiar khymujai, Kadai, kajaka kadai jong babiar khymujai. Dan juga Indonesia. Tak kira. Kamu bipa ke? Ibu nyirang pak, nama. Kajaka kalau lau fai babiar khymujai, biar khymujai pada kalau bunyi, mupa, bunyian, mupai nama tak jibit jimbiang shnong kathau. Rangbah shnong long bunyi mata. Kamsan bunyi shnong yo jaka, namnana. So kajingker pak nai jonga nakaleng jong bunyi Rangbah. Bunyi Rangbah rengkat bakadong jan dekat bakadong peta rengkat bakas shnong hemata ginpet hano ka jaka mansna mata ya ka jaka syabang kan ka skim bangile mata kan dei nak media skim ka bangin buat ka skim lajong pe ha bandok na meli ka sarkar ang pe bapuro mo pala jong pe ha pala ka ting pala ka man pe heng ai bisa no ka pajba ke barong ka pajba ha ai no namna na padan manaro hap ke tram ni Bera, tapi mana? Kami kerja kahang ni, kami berakai aja, kamu nak benda jemilang baru. Hei, benda kebesar, nak kali juga hak semua, kami hak semua you play, mana kali juga play ke lagi, nak kali kerja kasajan, dah hajar, dah besar yang siam.
Nemna hajar buat nging siam. Borok nging siam adalah ya kemana im nang nei mata. Mata nak lingin juga menenrong mas pun nak bajon pun nak lingin juga long kemeng as ukus lai bang. Kajing kus lai nak daw kolong bala do dekum kabut do jam fisia. Apa do jam fisia do kamu jam fisia nak lingin juga kus lai. Beliau kus lai kalau kejingket orang cuma beliau. Pai bak ngau cuma beliau pai bak mata kepala kasngai kene pem bersulek no. Kena du tiam. Nak kalau muka jong fisia muka kunyi jong konsi. Kebetulan juga man pe kebetulan jong pei. Kebetulan haba yo haba biang pei jong ni haba biang pei ke biang lenga. Haba jinjar pengah. Habai keren bot Rangbah shnong kamola berpeki upa PR karmujai uloong ba kecingpong nak khyndew kalakta hadu kata yakum siniar kebedan ha ketika cekap bat ula benrap ru bala dari sisa un pensenge syndon ya kecingpong ha ki cekap marjan bat ketika siniar. La siam ba mental loduk ya hajar ngala sedang menwan tip. Kain kita atau kedru nak handai lawan Rodisi juga lawan DC destinasi usif sekali dan lang handai labu ngabu biar kita sekali kemudian kebaya kita berkedurun DC dan lang sebab usif sekali destinasi engineer dan ni ke area kepada kenut spy area mo kepada spy area berapa kuantril kelak menterus kat apa kata cukup untuk DC kata apa kemudian kata Lada pilih nadisi kan don ka minutes of meeting kepada hentak kita sentis ka central ground tersebut hak tak minutes ki ong ba ka mekalaya ora ko keempat dia kena sekali dia mereka exploitation of undercover is minimal demikian kita sentis kita dan nyapat ni mana adon sekolah workshop ke bawah na kursi tersebut Kong bala dah kita yang national source David Khyndew. Mau kata kedekaan. Lalu kita yang bala don hak hang baik tengah kini tu adil mau mesti silap betul. Belah betul. Lalu sia dengan orang lalu kita akan Khyndew. Nah kita dah punya kawan ya khang khang sua. Khang juga. Atau ni pek kita Europe. Jadi kita berdoa.